Talvalava o Talama Ausetalia le Radio Samoa. O le whiawhia leo le tō tele o ena po ina o tamaitia o ngai ulua i aso le Schoolies Week i Queensland, ma se tasile nei o tūranga i whai e tau sangata i tasi Ausetalia mo i lātou whai waso ia o ngā maulunga. E mara komisina o leo Queensland Katerina Carroll o le aso mua o le nei wha moe le sto na i taruai na tūranga le rei lava na o le tō awhana po ina i leo. Pei taia o wha solo mai pere vai aso, wa mai ta wina le tō telo ta mai tiwa po eina mai rea wha singa. O le tau sangla nei wa vai eire tō telo le au wha i waso wanga i atu, pe ama luasu di maa wheta la wau olo iai. O la tau po eina leo tō luasu furu wha mo le taminei, ma wa modi anga au fere o mio whala au whasaina, mai isi solo tū la whono. A mera komisina i le a whaina le fia, ma wha manato wa au sia stasi la asanga o leo langa, i le mai o onga i le tūranga lea, pe ta imana o mio na whai tia le solo tū la whono, pe tau fia foi, ma ia wha mautu le saunga le mō. O le so le wu whatau nu wai stasi o solo te tau si mai ma whatau sanga, pe ona fola mai le vai astaruai, ma o vai ai le so le whai tau wafe o latou ia i whata singa i sini e whina wina o latou tutongi, ma nisi o tūranga tau ngā ruenga i fia whale reia. O isi foi vaenga o le stete o New South Wales le o loo whanga soro i foi nisi o te mai lawa le tau le fitu le tau na leila. Pa mai a latou le teimira latou te o le whatuma wina pea o le latou o unanga i whare mai lau tele. Whatanu wina pera latou o unanga tau le soifua maloroina. Mai se lawa i tūlanga mana o miona whatino ai a latou ngā ruenga mo le lawa ino soifua o tangata. O le te ina ia tārsanga i nai pere premier, ia sila ia lātou tārsanga, ma ia whaare reia tūrango o nanga e ale le whao popo o tangata whainganuenga. Tā ua le sui whai rau tūse le Socio Michael Wadis, o nise rau whainganuenga o le lawawhea ngai manei tūranga, ma wanga i atu isi se te whainganuenga ai, ma ua le fia sui o le Socio, meisa le tero tomai, ma le sila fia le whatino ino le au unanga, ua lusi atu ai, ona o le mau o se tonu le rei, o le neima ta aupo. Wa una ia nei tangata lo au mau i whaitua New South Wales le sa fia ilo longa, mai lava le vai aso taluai na ia sila, i ni whailo ni vai Rusi e mafua mai inamu, e mai se lava le JEV, po le Japanese Encephalitis Virus, le foisa fautu e nei le atunu i se teimi o sola. Wa mai lātou e te lelo lātou sila fia i tūlanga nei, e ono iei ni wha mai po ni vai Rusi e pepesi mai namu, e ono a fia i manu papalangi e mai se foisoi fua o tangata, au le io o kirisi masi. Minstau whatoanga New South Wales e Dougald Saunders, wa ia tā ua e le tau mato le a whatele ina numero le namu, e vai e na yaso rumana iai, e me se lawa i vaenga sa lolo vaia, ma a whai ai masaro mia ua a fia ni mea ola le JEV, e aona li patia waveloa i le Emergency Animal Disease Hotline, o na o lea virusi e ui e le tātele, pe ta i mwhai o na matua i o ngā lava ni ngase, e a fia i fo ila matangata, ma o aunga e au fia i le ti ngā le unu ni niva ma le tau matapungia. Wa saunu ai ma le minister o soifua maloloina le State Brad Hazard, e au i tangata o loo i no whanga nei o na whaia ni tui pui mai ia virusi. Sa manatu Ausetalia le atura e maistasi o upset tele lava i le ipula langi talonga le soka e le taona le ilaina ua maua le sikoa mua le Socceroos a Ausetalia le amatanga le lafutawinga ma le au malosi a Farani. Peitai a o whaasolo pere talonga na toi tali mai le sempine le lalulangi i sikoa e wha na i una manu malo ai ai e wha i le tasi. Tele vaenga o Ausetalia sa wha poto ila na auta pua i mo le talonga e au fia i ma le Federation Square i me le pone, dena li potia ma yeise vevese le au mata, tau ai solo ai whangu se tulo umapa i di mai nisi o le auta pua ai, o li potia i fo i ma le fu a Farani ua ngao i e nisi. E ui lea lua isi talonga o lo tutoia le Socceroos a Ausetalia mo le sairinga o se lato wawanoa le whano o le neitau sanga i le ipura lalulangi a le FIFA. Ma le tala mulimuli e fia li taalo Jeremiah Nanai e toi nofo ila na kalapu le North Queensland Cowboys ma ele na o le tupe le mafuanga o le whaaiunga. Wa ta ua li pote le 7 News i le vaso nei o Nanai e mai ala na kon karate le kalapu le whaaiunga le season i le tausanga fau. Ta ua li pote wanginga o lo iaise ofa wa tu ina atu le li taalo e whaapea whaatesima le 2 miliona mo le 5 tausanga mai se kalapu i sini. Wa mai le 7 News e tasi le tausanga whaapoponga le kon karate na sainia Nanai a ua tele isi ofo wa tu ina atu le li talavou. Ta ua ile lava li poti se whaamtalanga Nanai o le au whai o tupe o lo fata ua ina nei ofo e tūlanga ese
Peitai o ia fia lata i sio na ainga o lono winga e leo no iai se ngā yoi ngai anga i mai sini. Whai maina nai o Cairns no na ainga ma o Townsville e leo mamau ese ia mai leo fianga i ese malo na ainga mai le to telefoi na io na ainga i sini. O na nai lea sa ia mawaina le whaerongo le Dally M Rookie of the Year lua whelua suamare lua. Tala na ale radio Samoa mai Ausetalia mo le nei a solulu.